دماشەوان هێژا دەماوە خۆش بێت بەرنامە دەریە دن دەجارە کردن ئەم بەهەڤرەنە میوانێ مە ئیرۆ شانۆگەر کاوا شێخەیە کاوا شێخی حتا نەهاد 5 پرتوک چاپکردنە دو پرتوک جێ شانۆنە یەک جێ بناوێ دەریڤە نەک و یەک بناوێ شکەفت هەرسی پرتوکێ دن یک جه جینانیگریه یا حسین حوران 2011 درکت نقشک جا آگر او جی چیروکن 2011 درکت و پرتوکا داویه جی اوینک روجلاتی او جی 2012 او جی هلبسته کاوات بخیره هاتی سپاس کم صحابه دست پیک از سروی رنگینیا جرین پرتوکا از پرسکه بکم شخوا امی ایرو گرانی بحثا کنفرانس ای شانو جی اگو بری دمک الامد چیبو یعنی داویا سالا در باس بوی ل آمد چیبو امی هنکی سرویجی راستن لی دست پیک سربان پرتوکا یعنی شانو هلبست جینانیگاری چیروک حتی انها اف جرین نفساندنه تا وقت پرتوک چاپ کردن اف پر رنگینی هانه یعنی چی پیدویات پی هی گلو بله دست پیکی بجم دنباش جبو اف رنگینی هان براستیز ببجم یعنی مسئله هستن يعني از بخوا قال لك يتخوازم كو تاني دواري شانو ده هم بنفسينم هم جي بخابتم لي بيشتهاتنا اوروبا وكيمبونا افراندنا شانو يكل سر صحني يعني امنكارن ودرخين سر صحني ما بيتر جرانيا خدا سر نفساندني اجا نفساندنا هن مجاران مبشانو برنج شانو كي نفساند هن مجارن جهبون خوياي وصا خواستن جو في رنگي دركفن يعني ارمان جي نفساندنا وان نه رنگين كرنا رنگ نفساندنا من یانجی گو پرتوکن جدا جدا از درخم ارمان جی گو از هست خو بینم زمان لی خویای هر هستک جی حوجی وی شوی بو صاب وی رنگی درکت يعني شكل بلان كريتي تنبو لتنا فان جريان ده مثلا جينانيغاريه جي هي مثلا نفساندنا جينانيغاريا كسكي او جي رفت كاربج دربي مثلا وجي افراندني يعني لتا افجي دناف ده تبيا واي دوام بكي يانجي سربوريك تجربيك بو الفيدري تيبسكنه ولا وكو او مثلا ناجي حمو بالتصادفي هاتن دبقو دي ساجي بتصادفي تشيك سابي يعني وك ما قلت تشتكي بلان كري جو از بيجم حاضر كري في رنگي درخم ياجي از بيجم ولا رومان دناب نفسيم تننا از رومان كي بنفسي تشيك سوال بام تننا لي وك ما قلت يعني هستي قلتي مجارا گوز خوازم سر با آخفم جانا جي از دست پیتکم سواک پخشان مثلا داویه داد نرم گله کی دریج دب چی روک یعنی جی دب بیجن برانگه کی سا قافیته از بیجم ولا صافای بو نزدیک هلبسته سارنگ روساجی چید بن يعني هناك جرين هنر الباكور دا هن دما قوتي قوتن في برسيد كن قالوا هي التني يك جوان شانوي يك جوان سينماي وبفي اواي دي شانوي ديجي مسألة تكليات بيرة وتبخوش يقول بشتي الدركتية أوروبا يعني أف تكلي دركتنا سر صحنين ما يقولوا أو تكليا هاني يعني لكو دست بيكر وقيا كو بشتيفان سالي دريج شانو لبامي يعني نوم بحثا يعني تكليا بشانو ردخوان دست بيكم بخوا جزو دقل كي زود دست بيكر هين مزاروك بون ام دبرن بي شانو دبستاني بماتشيت كرن لي وچ هغه از بيج يعني نشانو غر هل دبجارتن وچ هغه زاروكين جير خوندن ده هل دبجارتن شي وچ هغه ب تالنت انجي وكان بيجن يتنكا شانو تنبو لي بلكي وچ هغه هات افراندن يعني او بون سدم هدي جو سام خديت جو يعني هدي از دنا في هنري دم هنر شانو جي ما مست او كوينا هي هگر جو تجار كي د سپیکر تنا ما کار دف جبرته يعني وك بيفجريدان تشيد به حشته وحفتاده از تفلي كومي كردي بوم اجا كومي كردار خبتيم دماغ دريج كومي قدخت بروشاوانا زانن حوجز بيجم شخوا جبو نوروز حاضري خود كرن جبو ججنا كاركرا يكي غلان حاضري كرن جانا شوين سر سالي وصاد ناف خوندوانا دما تشيد كرن بو رنگي هدي بيشتريجا از دي سالشانو عربي وغيريام دمكده دمك دريج دشانويا عربي باجير دشخوليم نافندا تشاندي مركز ثقافي بيجن لوي دريج خوليم يعني كان حب شانويا عربي جيس خوليم حتى انا كي جوز هاتم اوروبا لاوروبا بشي ما هول داولو يعني عيني وان خباتين الولاد بردوان بكن
جبرگو پنابری و هر هنا کرد الدفر کی الباجار کینه مدید گهاندنا وناج هفدور هنا کی زوره یعنی جیناجی بسر دکت نگو بسر ند کتا یعنی جاناجی مشانو چیکر جاناجی سکیت شاتن چیکرن لی ایجا پشتی گوت شانه خلاص کی جت ملت گو به تماشا بک پیدا بک اوجی زحمت بو جبر ویجی دیسا شانو ما کت وک اولات کت شوین نوروز ده شوین امبیجن دامزراندن پارتی ده امبیجن شوین ولو تایبت گو بری ملت جویای مجید شو برهمه خو پیش کشی واند کر خویای تیری نکری جبر ویجی جهان کیلو او حسکرن و هستن شانو بهتر بر خدا نفسان یعنی ولو تفگرک شانوگری مروف بیج گو شانوگری کرته ده بشدار به آوای کی گو او به سبب گو تماشاوانا خلکی جیل خو کوم بکرو وی آوای نل اوروبا نل هندر يعني اگر امسر رجعوا بيجي تشتكي وهات تنبو نورو راسته يعني اوروبا شخوا قال لك كيم تفيقو يعني الاكاديميه كردي الكل هولدان بصات شيبو يعني دماكي باش خدان سر هفدو روشا ابوري روشا كسان روشا مالباتي اجواكي هموجي دست جبرغو افكسانا نقاريبون دفي واريد برانجا كي بروفيسيونال تني في كاريبكن نقاريبون جبرويجي غاوا قلت امبيجن اماتور بتميفان بالفيكاري يعني چاواز بيجم اماتور وكار وخباطي وانا اماتور بوغو تروكي في كاريتك وحفت روجي دنجي شش روجي دنجي ت خباطه خوي روجانتك او خباطه تي روجانت بيغو بسدم جو تجي خو بغارينه تج باجار كي هر باجار كيدن او غهرتنا هاني دهش جو افكم ديسا جفدو بلا بش نفر دسبيبك تجربه نفسال اوروبا تشيبون فيستيفال شانول دار خستن يعني جهه ريز وحرمتي او كذا قدام براستي جبرغو قال لك زحمتي هنا لسوري ديسا ما هولدان يساكرن يعني ده فيستيفال ده هجمارش فيستيفال شانول دار كتن يعني كي نوتي ده يا دواجي نوتو 4 ده 4 سال كتنا وانا ده تفي قد خواستن هر سال بيجي لچين بو وقت جروب امبيجن جروب هنري اي جريداي آماده‌کاری نوروزه تنی او گروپ هن السوری انا دوان شوي دو حشته و نهاده ما دست بکر ما کومک تنیج بو شانو چاغه چیکر او جی چند ساله يعني ما بري ببر او جي شو انا هناك خورت هني جا هول دنا هناك برهمين وان الفيدري مثلا تين وشاندن الروناهي تيام لين نارن اوان جروبا خدان سر هفدو خورتن يعني شانو هناكي بربه بروفيسيوناليتي امبيجن بربه شانو يك بالناسنامه كردي دره تشكي بسا هدي پیدا دبه لأف مثلا جلبونات بپرتوكي دن رهنكينا رنگك جرنگ دور كتنا شانوي هجرن بيجي نقشك جاغر على قوي بمسألة تنا يعني جي برتوكا أفينك روجلاتي وبفي رنگي هاني أو جينا ولد ناف دكا فانات بيجي وك رفكيج في مسألة برمجلبونا بتشتكي دن بله راست از وینا قبول دکم تفیگو لکیجا فستیوالا هلبستیگم هلبستک خوندیه یعنی گله کس ناوی هلبستا متکن هلبستا شانو کی يعني جا شانو گری يعني شويك شانو تميت درد كذا حياة جروك مدجي قال لك دفراده سيناريو پیدا دبه او جي باندورا شانو قول سر دبه مثلا يعني قمناف لي بكن رف بلكي يعني او جي هناك حتى آستك راست به لي مرسله دور ديه جو ام فيجي قبول كن جو خندوان شانوش تننه يعني هاجر جو ما برتو كن شانو تشيكر نيفساندن قال لك برهمن دن اي شانو البام حاضر هنش چاپيره لم چاپ نكرنه جبرگو خندوان شانو تننه ام شانو براستي جي تنج بو شانو گراد نيفسينن هاجر جو شانو گر لي راس هاتن و بخويدن هاجر جو شانسي و شانو و برهمه هب دبگو ور ليستاندل سر صحنه لي همان دمد دما گوت دوي كيشا شانو گر كرد وتك گودرن تكست بياني وردگرين و دليزن تدبجي چما نه كورديناز تدبجي نويسكار شانو تننه بله اجا اوايا يك پرسكريكن راگهاندنا كرديه براستي جي يعني دردكي قلكي جران بو هنا جهيه دناف كرداده او مثلا تكليات ناف براوانده هاجا ما جفدو تنبو ما نزاني بكي تشتك دوي خالده يعني ام ببيجن چقا نويسكار چقا شانوگرين كرد هبون مناوي وان بهيس بشتي جو برهمك وان درد كت بشتي وي او دكتن ديسا كواليسي خد حاضريا شانو يا خوين نه دكرن ديسنو چيوان سر ما قطبون من ما زاني بچتكن هفكاري نامت نبو ناف شانوگر نويسكار هذا قال لك شانوگران مثلا افغازن كرن لدما جو داكتن برتقانا كردي وديتن جو هنه يعني قال لك برتقانا قال لك برهم هنه ليفغريان
قال لك برهم كردي هات دركتن مثلا جي چیرو کاجی هاتن ورگراندن ج رومانا درباسی شانو بون ج شانو بخوجی هات عیار کرن هات گوهرتن لگوراوی شانو جهانی جهاتن لیستن شانوگرین کرد جبرگو شانو بخوا کارکی کولکتیو گلکی حوجه تکلیا به هفرانه دوی ها جوان جهبه او که ماسیا هبوناوی هشت بوگو اف مثلا درکب شخو ویجی افجی مداجو بروی پرسا مثلا کنفرانسا گود 17 حتی 19 ماه 2012 یعنی داویا سالا شويل آمد الداركت بري دمك دريج جاري كي بحثا بيدفيا كونفرانس كي وها كربوغلو او كونفرانس بو ايغو تا دخست كول دارك وهاتو بو يان تشاواش خاطري بجداري وي بو درباري وي تشد بيجي بله ده 1000 هذا مجار كي نيفيتسك بناوي جرينجيا كونفرانسك شانو بلاف كربو دمال پراندم بلاف کربو دوی چاغه دوی کنفرانسی یعنی دوی نویسا خواده مگوتو بوگو جبرگو شانو کاری کی کولکتیو تماما او پرساگو تکر یعنی چاوا جار ناجی حاجه شانوگرین کلگا وانتنه یا جی حاجه وان جی تکستاتنه او خالانا حموم دابون سرهف مکر نویسا که بناوی گرینگیا کنفرانسك شانو ده او نویس لباكوري كردستاني هاتبو خوندن هنا كفال بمركز تيكليه دوي چاغه ها ما مناقشه كر يعني وانا خواستن جوز بيتر بروجا خوزلال بكم او انا قلت بو يعني ام جيت شيك صاد فكرن ام كام چوال دار كام نارني و بگرن خويا اف برس جلك شانو گراجي هاتو بو گرتن ده انجام ده خويا د سالا دريش كر و دانوستندني مناقشه كرن و حاضرين و ده انجام ده 17 18 و 19 ببر هيفا ما برفانباري ده سال 2012 ده کنفرانس شانول دار کتل آمدی و شاندن دوم اجی و خوندی کرم اجی سربلندایی بکیف خوشی تفلیو کنفرانس گرینگی اوی چی بو یعنی فداویش بو شانوگران چی بو گلو بله گرینگی اوی یک جی جبوگو شانوگر هفدو ناس بکن افگل کی گرینگ بو شانوگر زانبن به شانوگرین لهرمی دن کومن خوا گروپین خوانی شانو گهاندن کیجا آسته اوه یک گله کی گرنگ بو وقت ما قلت يعني جبر قرا جهاندن هنا كي ناف كرداد في وارد قلس بو ضعيف بو شابماني هنا كي خويا يفي مثلا هات بشكوه دك مثلا والله شانو ياكل دارك هات ليستن ياجي او جبر ويجي يعني ام تمي حريه جو دس بيت كيش صفري دس بيت كي جرينجا ويجي اف بو جو ام تجربه خو سر تجربه حواله خو افا بكن باشتري ام زوتر بگهن استا جو ام دخوازن بگهنه ام دخوازن شانو يا كردي بينن ناسنامه كويني كردي پیدا بكن بدن دستوي جو كارب دروي كسن لكولين فاند هلد بيجي از افم او کنفرانس جبو زوکرنا في خباتي گلکی گرن افي كمين جارو کنفرانس کی و حالات کفش بوشانو گرانگلو یگو بشتارو بون لگور و هیوی بون شکودری بون بهتر حمود ورابون یا جی بگرانی باکور بون از راستیز گرک و گوتنی صاب ویرانگی ببیجم تشتی گو می دوی کنفرانس دید هم از شاکرم هم جی از شوک کرم يعني حردو آلياده ما تفيجو از قالك مثلا تشابمانيا او تعقيب دكم تمجي بحثا شانو دكم من نزاني بو جو شانو يك بفيرانجي وسا اكتيف لباكوري كردستاني هاتي پیدا کرن از فيناجي هم خورخنتكم هم جي قبول دكم وك هبونك جوي مسألة يعني لهندري في كونفرانسي ده متشتك ديت يعني از قالك شاكرم گروپین شانوگرین گو با آوای کی اکادمیک خفیر دکن شاگرتوان چید بن شاگرتوان فیر دبن اف گروپ برنگ کی گله کی بزانستی بحث کرن هنر شانور نزیکی هف دبن و برهم گله کی نازکو خوشک درد خن 20 سالن بلکه 22 سالن جنوتی ده بجی تیاتر جیانا نو دست پیکر بوشخوا و صاحبيه خو آوا کربون هم قد اخذون دهاتن قرتن هم شانويوان موردبون هم دولتي شانوگر خستن زندانا ده لي هر او شانو او صحنا ما جيجو هري بيتر قريبون بين اخواتر بدانا بين اخو بكشان دانا هناك جوان بري خدان چيه چون شهيد كتن هناك جوان هاتن قرتن ده حبساده لي هر مجيوان وفكر رامان وان شانوگريه آزاد مان وجدو برهم و خباتا دريش اف كونفرنس هاني هات لهوليل داركت مجار گوهاتن گو تو پیش کرن چی بود گلو مجار کنفرانس سر روجا دريش كر روجا اول اوانا خواستن گو شانويا در دوري
يعني ام بياني و شانويا باكوري كردستاني شروع بكن شانويا بياني جي شغل باكوري كردستاني يعني الهريمه باكور وتركيا او انا شانويا تركي وقت نمونه استندبون خستبون وينا مناقشه بكن و شانوين ايجو لباكوري كردستاني جو كرداجي تشيكربون او اجي هاتبو مناقشه كرن دروجه اولده دروجه دواده هن خالن برزگریک انشانو چاره سریاوان یعنی نفساندنا شانور امبیجن بهترجی دبن ناوی امبیجن پاشخانه کرد پاشخانه یعنی چلو کاربن و پاشخانه تخن خدمتا شانویا کردید تکلیا وی بشانور دنگ بیج دستان امبیجن چیروک بیج استرانن کون افتشتانه همو چوا بکارب تخندری شانویا کردید تخ خدمتا ویده اف برزگریک انا ورگراندن نویسین شانو اف همو هاتن مناقشه کرن دروجات دواده دروجات سیاده ایجا تکلیا شانو و سیاستی هاتبو مناقشه کرن یعنی از وقت بجموک عنوان ای مانشیت 5 جوی کنفرانسی دروجه دروجات سیامین ده شو حتی نیورو اف شانو سیاست بو پرسگریک و پیشنیازین چارەسەریە هاتن مناقشه کرن پیشترجیجا داویه ده یعنی ام بیجن انجامنامه خو درخستن و بریاره گو بکنجید د داویا کنفرانس او جهاتن دست نشان کرن یعنی مرد کار بیج اف کنفرانس تایبتی کوی هو دواره خرد کرنا تکلیه شانوگرین کرد یانجی و باندوره که لسر سبروجا شانویا کردی بک یانجی وک همو کنفرانس دن گوه به انجام نامه داوی به پشتیوی هر یک بگر مال خو مسئله به جبیر کرن تایبتی اف کنفرانس دوی درباره ده چه بو؟ بله شانو کنفرانسی وی اوی گلدار کتبو پیشی بو ساعت بو پلان کرن گو امی کنفرانسی شانویا باکور کردستانی الدارخن ساعت بو مناقشه کرن هنا کا گو تبو نعمی بکن آتواهی لی گو تبو جاره پیشی کام صاب جربینن امی باکور الدارخن باکور الدارخستن اوی ده 4 حب میوان جهانی بون یعنی از جا اروپا چو بون میوانک روسیا و ولات سوویت کفن آنی بون و دوجی باشور کردستانی هبون ام 4 حب میوان جلور بون ای بیانی ای مایجی همو خلق خدان کوم و خباتین لویده و هرمی بون در دوری استانبولی جهات بون ای متروپولین ترکاجی هبون د وی کنفرانسی ده او رولا گو یعنی متخواست گو اف کنفرانس بلیزه د داناسین آوانا ده براستی جی یعنی ام بیجن گاوا از کارم وی کنفرانسی بناف بکم سا گاوا هری پیروز اگو حتی آنا جبو خاطر پیشخستنا شانو یا کردی هاتی آویتن اف بو هگر گو ام شانو یا جناف درخنه لیستنا شانو او یا هری پراکتیکه گاوا گو بخواست شانو الپیشخه لی د وی وارید دواره جوین و کنفرانس هاده اویا جوین هری گو مدیت یعنی سا گاوا هری پیروز بو هم داناسینا شانو گران هم جی برهمن گو هاتن لوی داری مثلا شپیری داناسینی چه گاوین پراتیک دکارن جه در کردن یعنی انجام نامه خودش خوانا یعنی چند حب خالن سا گرینگ شخور نشان دابون از سا بینم زمان لوی داری شخور اوانی ساندیه پیشی هری گرینگ جوی کنفرانسی رو هری پیروزی تیده گوان حوالان وان کسی گلوی داری جویاینه اف کنفرانس اخواد دیاری حوال خوانی شانوگر ایگو شهید کتنه کرن یعنی اوایات شکی سا هم كيف مروتاني هم جي او هفالانا بيرا مروتانين جهه براسيجي سربلنداي و شانازيه بو غاوا دومين جي بريار هاتستندو موزيا شانويا كردي وبه او موزويش چپيك بي تكستين گو هاتن ليستن جلو برگين گو هاتن بكار آنين فيديو و صورتين گو هاتن كشاندن جوان شانو یاره به هم شکلی و او تشتی گو برهمه کفن او افیشه وانی گو حاضر کربون او تشتانا کشای بدن صرف و موزیک جوار وکن موزیک ثابت یعنی نگو ولا جبو چند روزا مثلا شانو گرین گول باکور کردستان هاتن سال مگو 20 سال داویده و لترکیه اری یعنی نل هر چهار پرچه نه دست فکر دوی ولو ببه اجا انا کنفرانس ددوا و اجا ببه کنفرانس شانو یا کرد لهر چهار پرچه کردستانی اول وقت ما گفت اوانا وقت تجربه خواستن تنی جبو باکور کردستانی چیکن لجبرگو بسرکت از باورم لگور نرون آمد گل کی جی بسرکت جبرگو بسرکت و جبرگو گها ارمانجا خواه و جا انا و گاوا دومین جیر و حضریات شیخ سامزم ببه موزیگو چی ببه تنیج بوره جا هر سالانه ای گرک یعنی لگور پلانوان سالانه ای
یاس استیاجی انسیاتیوا شانویا کرد هات آوا کرن ji heft kesan li wê derê me ew hilbijartin ev kesana berpirsiyarê amadekariyên ji bo konferansê bêne ji bo festîvala şano ji xwe festîval her sal dar dikeve ji bo şano mesela bêjin şanoyek wê were hazirkirin li bajara gerek ew inisiyatîv haja jî hebe û ji wan amadekariyan bike çi xizmet ji wan lazim be hazirkirin belavkirin nizam çi ew ji wan lazim e gerek bikin ev tiştê go giring go dûr de wan biryar stend bû tiştê go giring ego midît û piştî yani wê wek got bêjin ez pê hesiyam têkiliya go me şanogerar ava kir ez bawerim go wan jî navxwe de ego berê hevdû nas netkirin yani mesela anal ser Facebookê gelek ji wan şanogera bûn hevalê me tekst ji wan rişandin wan jî tecrübê xwe ji me rişandin em bi hevdûr êdî ketine têkilîk baş de yani wê konferansê divî warî de gavek يعني جو داناسینه ل دما مرو بحثا تفجرا شانوگریا کردی به گشتی بک افدمین تشتن بچوک يعني تکلیه شانوگرا به هفدور باش بو يعني تشتکیش بو مورال باش دیاری لوره که کرن ل جهمی گرنگتر باوری آمد پیکانی نه هنک پروژه دوی واریده دوار پراتیکی ده و پرسامنجی لسر وی يعني گو اف کنفرانسین وهاد کارن ببن يعني زمین جبو پیکانی ناگاوینو لو دوار شانوگریه دیانا بله تشتکی وهات دیت يعني ده کنفرانس ده گو ممکنه ببه یا نه دبه و از باورم گو آنا دست پیکرنه خوش بو هندره کنفرانسی جی شانو هات بو حاضر کرن شانو یک دور ده جهات پیشکش کرن جغینی بی اف مثلا فستیوالی آگو گرک ببه یعنی از یک جی من زانی بو به چرانگی معرف تفلی فستیوالید به پشتی گو فستیوال خلاص دبو مدبیست گو فستیوال چه بویه و افشانو تید هاتن پیشکش کرن یعنی انا ادی از زانم گوج فلان مهیده تتکار خو قید بک تتکار جوان بیجه تشتکار تفلی به همو شانوگرین کرد لکیجا بش دنیای دبن تکارن گو وخون دی و فستیوالی بن تنه گو برهما خوا کاربن برانگه کی یعنی گو امبیجن برانگه کی حاضر برانگه کی خوشک کاربن حتی و دما گو دریه تفلیبون تیگرتن و چاغه بگهین دستوان وان آگاهدار بکن و تفلیوی فستیوالی ببن اف کنگی چه دبه و لکو چه دبه ما چاره شو جی از باورم وی ورگ هرتن حرج دمکی رکلام اوید آزادیا ولات جاری دبیجن یعنی دماک درج دبیجن رکلام اوید تکرن و تليفون هنا ايميل هنا هركز جيت كار خلي قيد بك و تفلي فستيفال به همجي امادكاريون كونفرنس هدد كارج بگو كونفرنس دمه پیش دجي دکاره نرین خواب شینه دکاره پیش نیاز خوشوار به بیج تبلیغ به درباره نویساندن جبو شانو ده یعنی چه هات گوتن و دوی چه بکرن براسي او مجارة روجا ددوابو لأوي مجاري هم خل روجا اولجي نشان دا هم جد روجا ددواده يعني خوي او مجارة هري جرنجه جبر ويجي يعني شانوغرا دخست بأواي كيلو قال كي برفره بأواي كي ولو تكوز امبيجن بحثا مثلا تكستا شانو بكن يعني چما تنه چما پیدا نه چما زحمت پیدا دکن امورگرین یا امورگری بکن یا امورگری نکن ام پاشخانه کردی جبو و بکاربینن یا امنینن يعني جوان خالن ايجو مثلا قال لك خوش قال لك بالام دك شان تمي بحثا كومارا ديناد بو تمي حتى جروبا كي بناوي شرمولا ساقلوي دري او پیدا بوجه يعني تكستا بالرحي كردي قال لك الويد حوجي وينه هفالي ما يباكور براستي يعني هنا كي كيماسيا وان پرورده زماني كردي شو هبو يعني جبر قد خكرن و چوساندنا سالين دريج جوي زمانيره انا غاوا غوتين غو بافرين بكردي وك ما مستحمد حسيني دبيج دبي حتى او برهمي وانجي ورغردت كيفن جبر غو بتركيت فكرن و بكردي نيفسينن اف غوتنا هاني جوسا بالكيش بو لوي دري دهات غوتين تمي جبر ويجي نفساندن باندور قلكي مزن دليزي او 22 سالن او برهما تهاتي ليستن لوي دري هيناجي هركس بحثاويتك جبر رحي كردايتي ايغوتي دج برغو چروكاي كردي هاتي نفساندن چروكا كردي جنا كولانا كردي يعني تمي هركس خوني زيكي ويد بين ياج وين زيكي خود بين نفساندن جي دفي وارد كارغا غو نيزيك به غوا جناوا قلبي وبراحتي جي ليفا ورا قبول كرن يعني جبو شانوگرين كرد مثلا هر كس هاي وجوي كونفرانسيش خو تشينبو يانجي تشينبو و بفي اواي جبو شانوگرين كرد ايغو مثلا
نه لوی دردورین بگشتیت نهاد کار جوان ربی بیجی به چینو بو و دکارن بچه آوایی مثلا بشدار بن و با آوایی که آوایی تفلوی تفگرا شانوگری بن آگو هیه چنو بون بخوره آنی ویه که تشتک هیه گوت بیجد وی درباره پشتی بشدار بونات یادوی کنفرانسی دی. بله براستی از بیجم پشتی سال اروپا سرما و جمداندنی سرما ساگیا بو هستیه ما گو هما مدگو ادی شانوی اکردی تنه شانوی اکردی تنه تمی ما افغازند کرن گود نکته هبو تدگوز لحمو کلانا راستی شانو گراتیم لیست دوری راستی شانو نایم گود نه نجی ملوی دجوار گود از آنها دریا وی پروگرامی تخوا ولو وقت سرناوی کنفرانسی یعنی سرناوی کومکی از نکارم ببیجم جبر گو تشک ساعتنا یعنی استنی ولو وقت هیویا خود بیجم یعنی هر کس براستی جی هر کس دکاره بر هم خوا برانگی کی لدفرا گود خوازه با آفرین خبری بده وان کسین گو فستیوالی برای ودبن جوار بیجی و افبر هم حاضر کریه حتی کردی می خورتی می ای روجاوا ازام یعنی مثلا انا محمد رسول و گروپا پیروانا هموجی حاضری شانو ناتکن جبو ویدری او دکارن خبری بدن کمیته آماده کاری فستیوالی و براحتی و بکیف خوشیجی تبلی فستیوال آمده یعنی فستیوال باکور یا شانو یا کردی ببن باشه شو قالك جروب شانو هنوك بأوايا كي نا فرميجي يعني نا بروفيسيونيل كاردكن بفي أواي ريل بروانجي فكري مثلا جو قاربن تبلي مسألة ببن تايبتي جرسلي رجعواد بيجم يعني از نزانم بريل لبر اي بروفيسيونيل بخوجي فكري انا از بيجم او دكارم بر همي خو پیشکش بکن وجا كسين آماده کار و برياره كي وسابوار بستين يعني جو بيجن اري يعني جو بيجن ولا مثلا في سالي ما هجمارا خو برجي يعني جو بيجن دبگو بيجن ورن يعني دبگو سرناوي بلي يعني از بهيفي مكسين جو بخوازن تبلي فستيفالي ببن علي كاريه بكن جو سوياوي بر بجور في هيلدن نگو ببن بار الفستيفالي يعني نابجن ولا دك حسابين گوندكي سكيتش كي بوان تشيك وتوجه صحافي في سكيتش تبلي فستيفالي ببن يعني بلكي وچاغي ايجو آماده كاريا فستيفالي كن نبيجنا لي از وك شانوگر از بيجم خسكام اف بانك لوان نكربا ونه بما سدم جو فستيفال جسويا فستيفالي داك بله كوا دقائق دو دقيقه داوين جبرولوجي امي دفش كونفرنسي بردن وبرسا شانو نفيسين الجمته بكن بشتي دريفا نكوش كفت بله يعني اف دو برتغالي شانو دركتن دوار شانو نفساندنه ده بله چه هي بله مشانو چار یعنی 5 حبه منی دن ای حاضر هنج بو چاپی لیز وانا متخصص بيتر وقت برهم از درخینم يعني بليزم لي خوياي ودرفت چينه به اوینک مهاباتی هي اوینک مهاباتی چیروکا 20 روزن داویج کومارا مهاباتی دبیجه او شانويه خاني كي كري هي كوميديا جواكي شخو او 2 ساعات ونيف كان جواكا انو جن ايرويه افانا انا ولوتين بيرامي شخو ام بيجن يعني شكفت دشانو بخوتي دنا نيكتنيه قال كي شكفت الاليه دنجي ديوي بچعفكيه او جي يكتنه بله وري هيكو افشانو يعني دمك نزيكت وك شانو غري دركفن بيشمري قضيه از قالك بهيفيم جالي مد بخود قالك درفت زحمتش برجوز لالمانيا تجيم لدفرك يعني الجندكي بلكي حاجات تجي هي قالك شاربين مالباتي كرد لي هنا يعني قالك زحمته تايبت افشانو مجي صا قال لك كاركتر تي دنيجو قال لك زحمت لاوروبا ورن انجغ الولاد ورن تشيكرن امجي بويه في برنامج خب داوي بكن قال لك سباس بو هاتناتا يا برنامج سباس كم باخر نتا وسباس بوجي تماشوان هجا حتى برنامج كدن هم من خير وخشيه ده بخاطري